Ikhama kuBhaka isibongo wanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile awungasho ngangena sanibonani nonke lapho nikhona madoda kuyaphileka kodwa hayi namhlanje ke angizile ngamaningi ngizofundisa andikuwumsebenzi wami ukufundisa ngizofundisa abantu abangazi normally inhloso yami mangifundisa ngiyaye ngithanda ukufundisa umphakathi ngoba iwona osuke ufuna usizo kuthina njengabelaphi bafuna usizo ngoba bazokuthi thina ses experience noma sesinqamle ingqinamba noma idlozi liyasebenzisa ukuthi silwele abantu mangabe kuthiwa umelaphi mhlawumbe ngiphinde lento umelaphi ulapha abantu ukulapha ingakho sometimes isikole sibalekile ngoba ilule enye into bengabe uzorelate to imfundo ukulapha akukona ukulapha ngekhambi kuphela ingakho kukhona izifo ekuthiwa ama depression kukhona izifo ezidalwa istress kukhona izifo ezidalwa ukucabanga ungaqedi ingakho kukhona into ekuthiwa umuntu ngelinye ilanga useyayibulala umuntu mayeyibulala ucabange angabi nazo impendulo azibone esesele yedwa engekho umuntu ozomsiza empilweni engese uzokwazi ukuthi uzothathani ahlanganise nani uma sengifika mina melaphi osezingeni eliphezulu engingasho ukuthi mawulapha ulapha ngekhambi noma ngamaphilisi kuphela kodwa mawulapha ingqondo ulapha inkinga umuntu la ekhona uphinde ukwazi ukukhanselisha umuntu uphinde ukwazi ukuqhamuka nesixazululo umuntu ehleli ekhaya uthi mawukhuluma umuntu athole ukuphila yingakho uma ngabe umuntu ebanjwe istress le depression enayo yonke leyo nto mawusukhuluma ingilosi yaloyo muntu efuna ukumsiza iyampositiona imthathe imbeke ukuthi alalele inkulumo yami ngaleso sikhathi leso asuke enenkinga ngazo ngenkathi elalela inkulumo yami bese yaphenduleka uma ngabe kade wawuhamba wehla wenyuka kubelaphi kubefundisa ufuna usizo ungazi ukuthi yini loyonile edlozini uyathandaza ukuthi uNkulunkulu aphendule idlozi lakho noNkulunkulu bayakwazi ukupositiona ukuthi ulalele ngesikhathi ngikhuluma lento sokuyibuza yona ngenkathi ufuna impendulo kuyaziqondanela ngivele ngikhulume ngiphendule lento le ekade ucela izidalwa ukuthi azicacisele ngayo zivele zikupositione baningi abantu ekade bethi bengabe baningi abantu abadliwe izigubhu okuthe noma abanye sebeyibekela imali yezigubhu asho umuntu emsamo ukuthi ngiyacela nina bakithi ukuthi le mali le ngizoyithatha ngiyofuna isigubhu ngiphenduleni ngisithathe noma ngasithathi na levele kuthatha idlozi lakho likwenza lalela inkulumo ungizwe la ngithi khona asikho isigubhu uphendulwa yilona impela idlozi lakho umehluko likuphendula selikuphendula ngezwi noma ngomlomo wami baningi abantu abangilalelayo abama professionals abama politicians abawosomabhizinisi abawodokotela abanye babo abama psychologists abanye babo mfethu abawo director abanye babo mfethu baona inkampani baona amathenda mfethu abanye babo bama husband ama politicians abanye babo bamakhosikazi ama politicians uma ngabe ngikhuluma baningi abantu abaphendulekayo baningi abantu abaphilayo ngakho uNkulunkulu engibekile nezidalwa ukuthi angibe
angisebenzise idlozi lakho, angisetshenziswe uNkulunkulu wakho ukuthi lento ibuza yona angikuphendule. Uma sengikusiza angikusize, kodwa ngiqinisekisa mangikusiza ukuba ngibeka idlozi lakho phambili, angikwenzisi into ezoxabana nedlozi lakho, angikwenzisi into ezokwenza ukuphalale igazi lakho nelengane zakho, ngoba umuntu uma umgcaba usuwenza ukuthi yena uba umhlabelo kohamba kuhambe kuphinde futhi lifuna liphalale igazi lalowo muntu. Njengamanje ngizama ukuphendula ngoba khona omunye umuntu ohleli nomunye umuntu ke oyinyanga nomunye umuntu onembuzo ukuthi yindaba uBhaka athande ukukhuluma kangaka. Ngikhuluma kangaka ngoba umlomo wami uyaphilisa, ngikhuluma kangaka ngoba ngiyabikezela into engisuke ngiyishilo yilento esuke izokwenzeka ngokomthetho. Even nabo abelaphi kumele ngabe emakhonto abayiplanayo baqale balalele inkulumo zami ukuthi ngithini. Mangabe ngithi kuzoba khona isixakaxaka lapho, mangabe ngithi inyanga ayisoze yavuma ukuphathwa yenye inyanga, kumele bangilalele. Akuyona yonke into bafowethu eningayithatha ngempi neningayithatha ngodlame. Ezinye inkulumo zami ziyayikhulisa ezinye inyanga lapho zikhona, kodwa ezihlakaniphile. Abuzo omunye umuntu athi yindaba kingibhaka njalo mawukhuluma uhlale ukusikeke inyanga. Yingoba mfethu bengabe igrader ivula umgwaqo, isihlahla letshe elisendleleni ugrader uyaligrade itshe lisuke, uyasigrader isihlahla sisuke lapho ukuze kube nomgwaqo. Awucabange makuthuvu lumgwaqo bese kuthi kodwa ngeke ngiyisusa izihlahla, ngeke ngiwasusa amatshe ngizophuma ngithi ngiphume ngithi, ngeke uzuvule lo mgwaqo. Ngoba masikhuluma iqiniso, inkinga eziningi zabantu bafowethu ababhekene nazo azidalwanga ukuthi umuntu uzalwe nebhadi, zidalwe izo izinyanga. Inkinga zabantu, ezinye inyanga zinika abantu imithi wrong ukuthi babulala abanye abantu. Inkinga abantu ezidaleke kubona empilweni yazo zidalwe inyanga. Inyanga zinika abanye abantu imithi okuthakatha abanye, nomunye aye enyangeni athatha umuthi okuthakatha. Inkinga nje zidalwe zinyanga. Okusho ukuthi mina mase ngivula umgwaqo, mina mase ngisusa inkungu empilweni yabantu, kuzoshayeka lo sendleleni, kuzoshayeka lo i-cause ye-problem. Uma ngabe mfethu uthi ufuna ukusolve i-problem kodwa ungakayisolve because leyo problem iyokushaya njalo, awuqali nge-problem, uqala nge-cause. Yindaba ngithi inyanga mostly ziba sendleleni. Lokho it's very simple. Lokho it's very simple. Ngithi ziba sendleleni ngoba uma ngabe mfethu kusuka unyanga uyahamba unika uSibongile umuthi uthi akathakatha ubazothini. Shuthi la kubazothini uSibongile uzofaka izilwane emzini kaBozothini, kodwa izilwane ezikabani akuzona ezikaSibongile, ezikabani ezanyanga Mangifika mina ngithi ngizosiza ubazothini, kufuna ngilwe nalezi izilwane. Once walwa nesilwane somuntu kulweka nalowo muntu. Once washaya ingane yomuntu kushayeka nomnikazi wayo. Once washaya inja yomuntu kulwa umnikazi wenja. Mawufuna umnikazi aphume, bonya inja uzoyiphumela umnikazi. Mayisephumile umnikazi khohlwa inja, bonya umnikazi. So impilo yabantu bafowethu ila yikhona, hayi ngoba abantu bezalwe kuthiwa bayohlupheka. Abantu bahluphekiswa ezinyanga. Ingakho bengabe kusuka inyanga iyosebenza emzini womuntu, inyanga isebenza emzini womuntu noma kuthiwa khona ebifikile last week izosebenza, ifika isebenza. Yini bengabe zizwana inyanga ingathi makuthiwa izosebenza le ithi hayi bafowethu ngesonto edlule bekukhona unyanga uSikhindi, ngoba usebenzile uSikhindi, cha zinto zikaSikhindi sebenzani madoda ngoba nikhona uSikhindi umngani wami angenzile ukuthi mina sengiyahamba. Yini ngasho njalo? Kodwa izokwenzani? Izophinda nayo isebenze ngendlela yayo.
Mayisisebenza ngendlela yayo yenzani ishaya izinto zikaSkhindi ukuthi aziphume akusale zona. Ingakho enye inyanga iyaye ithi zonke izinto ezikhona egcekeni lentelezi yami izozibulala lezo zinto. Mawubulala izinto zomuntu ulwa nalawo muntu. Bafethu, this is the spiritual wisdom, and ukuze ungiunderstand kumele ngokwengqondo nangokwezinga uthi thuthu. Kodwa bengabe uyifake, ufaka yonke into, ufaka into ogqoka, ufaka imizi, ufaka ama products owadayisayo, ufaka imali, ufaka amantombazane ulala nanoma yini amantombazane, ufaka abantu uthi ama products akayasiza. Mawuyifake, you are not going to understand me. Kodwa if ungo uzosho ukuthi bafethu asimlaleleni uKing Bhaka, singamlaleli sidiniwe, singamlaleli uKing Bhaka sinenhliziyo encane, singamlaleli uKing Bhaka sithukuthele, asimlalele ngoba khona lemfihlakalo ekuyena. Ifana nentombazane bengabe izoba namadoda awu2, kuba ngcono entombazaneni uma ngabe izoya kule ndoda ichithe nayo iphinde iye kule ndoda ichithe nayo. Kuba ngconywana ngoba izibona ukuthi yabona. Kodwa today thiwa amadoda anentombazane ahlangene yona yazi mayisehlangene athi lo awuhambe namhlanje kufike kushaye wena, hamba kushaye wena. Mayithola intombazane leyo nto ngoba isuke seyenziwa isilima esiphindaphindekile, yenziwa abantu ebicabanga ukuthi nabo ibenza isilima, kuyabhujwa. Ingakho ngithi if intombazane izochitha ngapha iphinde ngapha iwrong intombazane. Uma ngabe umuntu ezosebenzisa umuthi walenyanga nomuthi walenyanga uwrong lowo muntu. Mawusebenzisa umuthi hlala kuleyo nyanga yakho. Leyo nyanga yakho kumele ibeke wena kuqala ngoba ilwela wena. Akumele ibeke ozakwabo kuqala. Akumele ibeke ozakwabo, ayibeke wena ube unumber 1, ikulwele empini ozaziyo nasempini ongazazi. Ingakho ngithi noma kuthiwa ke intombazane ibichitha nalo very wrong, kodwa namadoda mayesehlangana ethi asimyuze lo, nawo amadoda ase wrong ngoba asehlanganyela ukugqilaza lo. Ungaboni abantu abathi bazinyanga bethi asihlanganeni, bahlanganelana asibayuzi lapha. Fana amadoda ethi asihlanganeni asihlale ngalezi ngane. Mfowethu, inyanga yakho ifana nomumeli kuwena. Umumeli udila nawe, umumeli udila nawe baba. Uma ngabe umumeli wakho esekumele akayena umngani nalomumeli ongani. Ingakho ngibuye ngiyithande leyo mfundo ngithi engathi nemfundo ngathi ukuthi kancane ngoba bengabe sekumele umumeli wakho ukumela ukuthi le case iwine, ngoba mawiwina icase uphakama yena umumeli wakho ukuthi uyawawina amacala. Abameli baba namakuthiwa abafunde ndawonye uma ngabe sebeseboxini defend iclient yakhe mfowethu kuyaphela ukuthi bayazana uze kube sengathi bayalwa, kanti abalwi ingoba bedefendana. Inyanga uma ngabe ikhathalele abantu ngempela kumele kube sengazuthi yalwa nezinye inyanga, hayi ngoba ilwa nezinye inyanga idefenda labantu lapha. Ingani bafethu mase ngiveze ezinye izinto khona enye inyanga engizwile ithi bazoye eParliament kumnyama kubovu. Mhlawumbe ngiyicacise leyo ndaba andinayo ngiyayifundisa ngifuna ukufundisa abantu nje le ndaba. Uyabona bengabe kwinyanga awucompete neclient yakho, awucompete neclient yakho. Njengamanje maningi ama-political parties, baningi osomabhizinisi bama-tenders abasurvive from those political parties. Maningi mfethu ama-private sectors acontrolwa ama-political parties. Uma ngabe kusuka inyanga ithi ifuna ukuya eParliament, kushuthi manje leyo nyanga isivula ukuthi nayo isiyakhompyutha ne-ANC isiyakhompyutha, ne-IFP isiyakhompyutha, ne-DA isiyakhompyutha, ne-EFF isiyakhompyutha. Okusho ukuthi ama-client ayi-EFF
akusamele aye kule nyanga because mawuya kule nyanga uzofakwa umoya wokuthi joyina la supporta thina ungabusayi support EFF. Kanti EFF ibona abantu abakwazi ukudlala ipolitiki yangempela akuziwe ukuthi uyabona uma ngabe umuntu eANC uyimeya izokuza kanjani imeya kwinyanga nenyanga ifuna isihlalo eParliament izokuza kanjani ngoba phela bengabe izimeya bazoyifaka umhlabulo ukuthi lalela ke joyina thina votela thina sizinyanga sesiye eParliament akazile ngokwepolitiki ipolitiki we understand very well yena uze ngokufuna ukulashwa ngokukamoya uze ngokufuna ukulashwa kulezitha ezimvimbela ukuthi akwazi ukuthi abe imeya napa bayafika osomabhizinisi abamathenda kunomuntu abasebenzisana kahle naye director noma olokhuzana manager usebenzisana kahle lo somabhizinisi nale manager njengoba ezela usomabhizinisi ufuna amandla ukuthi le manager emkhiphela umsebenzi ayiqhubeke le manager ukhipha umsebenzi ukuthi iqhubeke le manager kumele imanager ekhipha umsebenzi ihlale kahle esihlalweni sayo naye futhi le manager yazi ukuthi ukhona ulwela wena bese ulwela nalomuntu okunika umsebenzi kodwa mawuthi uyafika enyangeni kuthi we khohlwa manje indaba zemanager ezo-ANC ezo-IFP ezo-DA phuma lapho sesiyinyanga manje sinenhlangano yethu umbuzo uthi izovuma nsomabhizinisi ukuza kulezi inyanga manje ezinenhlangano ama-managers azovuma ini because ipolitiki kade beyilwa nabantu bayifela abathukwa abanye bayifundela abanye benzani sekuzongena abantu abangazi ngepolitiki baphushwa ukuthi bathi sifuna ukuvela eParliament sibe kunyawo bafethu uma ngabe uyinyanga funa wazi ukuthi obani abantu ekumele obathagethile kwakuthi nje inyanga ikwazi ukukhipha igama elithi sifuna eParliament labantu abaseParliament sebezoya kubani uma ngabe benenkinga ngokwepolitiki because uma benenkinga ngokwepolitiki funa baye enyangeni mabefika enyangeni inyanga ayilwele bona ayingazilweli yona kufana noma kuthiwa kunethenda nenyanga ifuna ithenda neclient layo ifuna ithenda lizokuza kanjani iclient enyangeni lifuna ithenda ngoba nenyanga iyalifuna ithenda into ozoyenza wena uzombophela lo muntu ukuthi angayitholi le thenda bengabuye eParliament uzobabophela ama-politicians ukuthi awangalungi impela izinhlangana ziwe abantu abeze kunina nizofuna ukubawisa labantu njengoba nibawisa labantu niyayazi ipolitiki aniyazi ipolitiki bafethu mina mangikhuluma angikhulumeli ukulwa nomuntu ngikhulumela ukufundisa and ngingajabula futhi makukhona umuntu ongi-engageayo akangi-engage ngokuvuleleka engqondweni akangi-engage ngiyavuma uku-engagwa kodwa ngi-engage ngento baba ozothi mawuyikhuluma ibe ukuphila mawuyikhuluma osomabhizinisi bayizwe mawuyikhuluma ama-politicians hayi ukuthi uBhaka ukhulumelani ngabanye uBhaka ubenzeni abanye uBhaka benzeni bafethu la sizolwela abantu njengoba kulwela abantu khona abantu abayikhosi uyabona mina mangisho ukuthi mina ngi100% bonke abantu bayangithanda emhlabeni bakhona noma abangangifuni uyabona uma ngabe bekhona abangangifuni uzothi bengabe ulwa nalomuntu ulwela umuntu lo muntu lo olwela yimina lo muntu loyo mangabulwa naye olwela yimina impi izokuza kumina ngiyakwazi lokho ngoba kufanele impi iye kumuntu oyiclient izimpi zabantu abayiclient azize kuthini mase zize kuthini izimpi zabantu abayiclient asibanqobela abantu ingakho kumele uwa-understand ama-level ngokuhlukahlukana kwabo ingakho ngomhla ka-14 October kunendumezulu yomcimbi eMiddelhof kuzothi kunomcimbi oyindumezulu kodwa kuzobe kuwusuku lokuqala bonke abantu abanomakhandakhanda nabangenawo beze edamini likamakhandakhanda ngqo nale yandlu yakho makhandakhanda elapha eceleni kobe kuyilanga lokuqala nqa emlandweni lelo langa ngeke lifane namanye amalanga ingakho nje kusukela kusasa njengoba kusasa njena kubheka le kusukela kusasa nje
ngi-ansi ingcingo, ngiyaphendula, abantu bonke abafuna omakhandakhanda siyabakhoriyela, abanye bayafika, abanye kuba njeya, nothe uyangifonela abangangithola, akafone manje ngibhizinisi ingcingo ngezinga eliphezulu. Bafethu, akuyona yonke into ekiliwayo. Ongiqaphela mina angilwi nomuntu mina ngibeka ama-fact. Mina ngibeka ama-fact mina. Ngibeka ama-fact. Kufana nomuntu bengabe ezosuka umuntu aye esontweni bese esontweni kuthiwe hayi ingakho limalile ingoba wawukade ungazalekile kahle nani. Bafethu baningi abantu abangazalekile kahle kodwa kushiya ukuthi abakhishwa amehle emasontweni. Mangabuye esontweni ila uyophila khona. Inkinga yalabantu ukuthi umuntu uze esontweni kanti weza esontweni elirong elinamadimoni wayilona isonto. Lamadimoni umlimaza kanjani umuntu ekutshela? Likutshela idlozi lomuntu lithi uyangilimaza, niyangilimaza, lokhu nimshwiba. Athi niyangilimaza, nimshwiba, azaphihlize phansi. Mase phihlize phansi, mase kuthiwa umuntu uyahlola. Uthi ulinyazwe ukuthi indlela owazaleka ngayo. Akalinyazwanga indlela azaleke ngayo. Indlela azaleke ngayo izamile ukumvikela. Washo wathi niyangilimaza. Idimoni laqhubeka lamshika. Lo muntu limazwa idimoni elisesontweni mos. Idimoni elisesontweni akungashintshwa lezi zinto bafethu zikhulunywe ngelevel ephansi. Umuntu linyazwe idimoni elisesontweni. Uma kuthiwa kuyaboshwa la funa kuboshwa. Mayevula icala lo funa vula icala kuthathwe lo shuka umuntu ahamba boshwe. Ngoba baningi abantu abasazovela abathi bakhishwa amehlo ngenduku emasontweni. Niyothi ngasho baningi abantu abasazovela abazothi bakhishwa amehlo ngezinduku emasontweni. Baningi bonke labantu abazaliwe kahle. Cha, uthi uyesontweni kanti uyesontweni elinamadimoni. Lamadimoni asefuna igazi lakho wena, akubona ulahlile. Lamadimoni afuna isicubu sakho alisontweni. Lamadimoni ayakuthwebula ayakuthwebula. Lo muntu wehlo uthwebulekile esontweni. Kwakuthi uthwebuleka kusetshenziswa nomzimba. Lo mzimba kade umshwiba kodwa uthwetshulwe into yale sontweni. Ihlo lakhe negazi lakhe lisesontweni la likhona. Uthwebulekile nesithunzi sakhe nephunga lakhe lisele esontweni. Kumele ngabe kwenziwa ubulungiswa ukuthi isonto alixolise kulo muntu, lixolise noma ingembuzi, lixolise noma lixolise baba ngoba lo muntu ulahlekelwe isitho somzimba esontweni. Ayikho enye into edlula leyo nto. Mina ilamaqiniso ekuthiwa ngirong ngawo ke. Kuthiwa ngirong ngikhulumelani manje ngirong. Ngithi angikho wrong bafethu ngoba maningi abantu abasazovela bethi abanye ngavela ingozi, athi omunye ngaphuma ihle esontweni, athi omunye ngadabuka umlomo ngishwitshwa, athi omunye ngaqhaqheka endaweni ethile. Kuningi bafethu okusazokwenzeka. Noma inini mangabe ngishinto. Noma ningabe ngishinto. Ngishinto ngoba leyo nto isuku uzokwenzeka. Uma ngi-engage with facts ukuthi King Bhaka akunjena kunje. Hayi nje uzo-engage hayi mina nginjena mina uBhaka unjani uyaphila uBhaka ubheda uBhaka utheni ngoba la sivikela abantu. Njengoba ngisho nje mfethu ngithi uyabona abafethu bengabe umuntu iphoyisa livikela umuntu mase lifikile iphoyisa ucomplain eselivulile icala. Iphoyisa lilalela ucomplain. Uma kuukuthi nawe uthi ucomplain uyena okusukelile, hamba nawe uvula icala nawe ngendlela yakhe ahlangane ephezulu. Kodwa amaphoyisa attenda lo sevule icase. Shuthi lo sevule icase usewucomplainant. Lo vula icase wena ovulele sewu-accused. Ngeke iphoyisa lilalela u-accused, lilalela ucomplain, lisympathize no-complain. Ingakho hayi abantu besifazane bafike basiqale kodwa amaphoyisa abasupport. Ingoba abantu besifazane ibona abakwazi ukusukumela phezulu basebenzisa ilungelo labo lokuvula icala. Indoda lokuthi ngeke livule icala ngenxa komfazi mina livule lo. Amaphoyisa mayisefika esupport umfazi sengathi asympathize nomfazi kanti asympathize no complain. Ngeke madoda. Ngiyacela ukuthi ngiyazi verse ukuthi most yenyanga kuzona inyanga zilale zavuka azinayo wisdom. Zilale zavuka. Futhi yabona mangathiwa ngiyabona khona bazongiphusha ngifike la ngafuni khona. Khona bazongiphusha ngivele ngivundulule yonke into umuntu ngaye.
ngiveze umuntu ukuthi uyifake engakanani, ngiveze umuntu ukuthi lama products athi unawo uwalanda kanjani, ngenza ama live video, ngiveze umuntu ukuthi uhlalaphi, ngiveze umuntu ukuthi mangathiwa ngifika that far angifuni ukufika lapha, kodwa if you push me I'll go there. If ningipusha I'll go there. Nami khona izinto engafuni ukufika kuzona ngoba ngiyabona ukuthi bandla basacabuzela abanye bayazama ukuma, kodwa if you push me anginamngani mina la, anginamngani. If you push me ngizofika lapho, ngoba mina mangifika la angizili ukulwa nomuntu, mina ngachaza ngathi ngimele abantu. Uma ngabe kuthiwa kuhlangene noma abaprofeti noma zinyanga ingaka address indaba yegubhu, ayikho leyo nto leyo, ayikho leyo nto leyo. Uma the day ku addresswa indaba yezigubhu, uma kuukuthi mfowethu la ukhona uthi unesigubhu sakho sinzima, ngiyabheda mina ngichallenge baba, ngichallenge baba, vele ngikujwayela ukuboshwa, take me to court again, ngithatheni ngibophe. Uma ngabe kuthone ngoba bengabafethu ukuthone ngunguthere, into ebalekile badliwa abantu. Into ekumele ibe kwi-agenda phezulu ukuthi umuntu ocomplainayo ubuyiselwa kanjani imali yakhe, kanjani imali yakhe, ukuthi labantu abaqoliwe, ngoba abantu abaqola abantu yilabantu futhi abafuna ukuqasha kule ngunguthere, kodwa akubona bonke. Bakhona mina oba bengibabonayo lapho uthi abo loya baba isaramukelisi ufakiwe nje la osomathuba nama fake amfake la, ngoba khona ngisho ama fake, khona igebengu lapha, khona ama fake lapha, khona ama fake lapha baba. Into fake izifake ngisho igqokile, khona ama fake lapha, khona igebengu lapha. And mangithi fake, I know why ngisho njalo, I know why ngisho njalo. So ngithi mina wena angifuni ukuthi ngigcine ngithi kunje kusibani manje, ngoba once ngaqala ngeke ngize ngihlehle, ngeke ngize ngihlehle. Phela sasibona izinto ezidayiselwa abantu lathi, siyazibona umehluko. Bengisagijima ngiyokhuza lezi zinto ezithatha imali enkulu kubantu, imali enkulu kubantu. Siyazibona lezi impupho ezinika umehluko. Ngakafuni ukungena kuma details ngoba ngakafuni kuthiwe ngithe, kodwa ngizongena if you push me to that corner, ngizongena kuphaka mina. Lento engiyishoyo ivunywe ngisho sigodlweni ukuthi angikhuluma, ingakho ungatatazeli. Angili mina nabantu mina, angili nabantu mina. Inyanga ngizithanda kabi inyanga mina, inyanga mina ngifuna ziphumelele. Ngijabulile nje ngiyibona inyanga iswenkile zizinhle, ngathi yes into engiyithandile inyanga beyiswenkile, kodwa ngiyithandanga indlela ezidla ngayo. Kuthiwe ziqede itrack yeNandosi, inyanga zo30 ziyoqeda itrack yeNandosi namabhalisa khona. Angiyithandanga into engizwile, angiyibonanga leyo ngizwile. Inhlobo nabantu abaqeda itrack yeNandosi, kanti inhlobo leyonto leyo ngizwile, kodwa ngiyithandanga lento leyo. Kodwa ngokusweka, hayi niyasweka bo bastard, hayi nizinja ke wena, hayi nizinja ke wena, ni clean madoda, ngeke ngikhohlise, ni clean futhi mangase kuthiwa inyanga ihlangane zihlanganyela into yanengqondo, hayi ziyakwazi ukuhlangana. Nisazobona nje khona la kuvela khona sezijabula nisazobona abafethu inyanga ziyakwazi ukuhlangana. Umehluko zisahlanganiswa abantu abangena vision, umehluko sahlanganiswa abantu aba-hungry for ukulwa, kanti akufanele kuliwe. Akubekwe ama-fact avikela umuntu, ama-fact, ngoba makuthiwa uyinyanga kushuthi lapho umumeli womuntu wakamoya, umeli umuntu mos. Awukwazi ukumela umuntu wena uyashintsha uyakomela enye inyanga, futhi inyanga exploiter lo ayikahleli madoda. Mina ngilindele inyanga ezothi mayikhuluma ithi King Bhaka lento oyishilo ihlambalaza abantu, lento oyishilo ukukhohlisa abantu, lento oyishilo. Inyanga ayingixeke with those facts. Mina mangiyishinto ngigxeke ngama facts ukuthi mangabe ngithi nginamanga ukuze ngibuye ngikuphendule ngikufundise futhi ngikuphendule. Hayi kodwa ukuthi uthumela umuntu kodwa futhi uyodefender lo muntu loya okwazi ukuyimela, ulahla lo muntu ongakwazi ukuyimela. Ayikahleli madoda. Ingakho mina ungasozwa ngibona ngiyovula icala mina ngithi ngibopha umuntu. Engiyenze leyo nto mina.
So ngithi ngikhulume bafethu angixabene namuntu ngiyanithanda amadoda and sisazofundisana ukufundisana bafethu sisazofundisana ngoba ngiyazi mangikhuluma ziya benefit inyanga baya benefit abantu yabo kodwa kona ukuhlangana nje kuthiwe kuhlangene kumnandi sort of ukuthi kujatshuliwe nanani kodwa hayi kuthiwa abangani hayi abangani uma ngabe kuhlangene akukhulunywe ngokuthi umuntu uvikelwa kanjani kungalokho kuthiwa enyangeni zangaphandle manga lonto igebenge ezinkulu lezizala inyanga lezizala ama fake amakhulu lezizala inyanga hayi zangaphandle ikhava lezizangaphandle ikhava ezinkulu ezala benge ngikhulumele video mina ngikhulunyiswa yini ukuthi mabezosuka bezongiprovoke ngadla ngikuzwile ndoda umqondo ngadla kunenyanga ukuthi ungadla ngizwile ikhuluma ngayichazela futhi yathi ngiyabonga King ngayichazela ngayitshela futhi ukuthi ngizongena ku live ngoba uyasho ngadla ukuthi hayi le yanto into yakhe ayihlelayo ukuthi kulungile mawuhlela into yakho ndoda nabantu bakho baphethe uyabo right kodwa into yakho ke ndoda ayingabi namaphupho ngadla ngikuhlemi ndoda uyazi ukuthi ngikhulumile nawe ngathi ayingabi namaphupho angekafezeke ngamtshela ngathi le yaseParliament baba ama client enyanga labantu baseParliament ama client kufuna ujabulele wena ukuthi bayaphumelela bayayenza into makhono obhedayo ocima ugesi kubantu bayahlupheka abantu izinyanga azihlanganele ukuthi zisize lo ezicabanga ukuthi abantu bayamthanda ukuthi awine leyo muntu loyo hayi ukuthi yona ithi yoveze ikhajana eParliament ayikho le nto le kanti selala kuvukwe kungena eParliament ayikho le nto le ingakho ngithema ngikhuluma mina ngathi ngizwile ukukhulunya imibuzo lapha ngathi imibuzo ayibuzile usigujana angikhathali beyibuza under which circumstances but imibuzo ayibuzile yilento engangishilo la nanto engishilo mina sekuthiwa ngikhulumani ngadla kahle uyaganga baba imibuzo mina ebuzo usigujana ubuza imibuzo right ukuthi mawuye emhlanganweni kumele kube neagenda mangabe uye emhlanganweni kumele kube no organizer it affect bafowethu wazoba no organizer wena bakubiza njengobani ithini agenda bana bazobe bekhona ukuze kungagcini kuye emhlanganweni kanti emhlanganweni kukhona izitha zakho uma ngabe zikhona isecurity izoma kanjani awukwazi ukuthi isecurity yenyanga eyodwa izogada zonke inyanga inyanga yakho khohlwa leyo baba khohlwa nokhohlisa inyoni ayithi ingangithi bafethu lezi zinto azifuni ukuthi mina kube ngathi ngiyakhuluma cha angifuni mina umsebenzi wami ukuvikela umuntu mase ngiyafundisa ke njengamanje ngiyafundisa angilwi ngiyafundisa kodwa and uma ngabe uyinyanga ngampela ufuna ungizwe kodwa mangakhuluma lento uyinyanga bese uba agitated hayi kuba wrong lapho uma kukhonto engayisho ogada mina mangabe kukhona inyanga ekhuluma iphutha angivele ngithi ayabhedi cha ngithi akwenzeki kanjani mawukhuluma ngento kanje leyonto ihamba kanje mawukhuluma ngoBob Marley uBob Marley unje uyabona mawukhuluma ama-albino akheka kanje angisho ukuthi ukhulumelana ngama-albino uyathanda ukukhuluma ngama-albino angezi leyonto mina mangabe kuthi uNkulunkulu uthwele ngithi uNkulunkulu akathwele ngoba uNkulunkulu usebenza kanje idlozi kanje uJesu kanje ushembe kanje mina ngisebenza ngama facts ingakho abantu abazikhulu nabantu abamatured nabantu abafundile bekwazi ukungizwa nama psychologists as well as medical doctors bayakwazi ukungizwa mina that is why noma ufike ekhaya lami uyalibona ukuthi ikhaya elihlelekile la akukhona bhuqwini la kwami akukhona bhuqwini la baba la ikhaya elihlelekile othi mawungena uhamba kwi-paving mawuki-paving uhamba kuma-tiles ngaphandle uyabona uhamba kuma-tiles ngaphandle mawuphuma kuma-tiles ngaphandle uyohlala kosofa
beleda awuhlale ebhentsini lana awuhlale ebhentsini lapha awuhlale ebhentsini awuthi uze kwami ubulindwe isigebengu ngaphandle akukhona emjondolo la awuthi uze kwami ulindwe isigebengu ongathi mawuphuma sikubamba inkunzi uphuma la akukhona emjondolo sesilungwini indaba ingoba ngirespecta abantu bekubanjwe inkunzi la kubanjwe inkunzi uphuma ekhaya uthi uyangena uhlathwe yibhodlela egcekeni kwami ungene wehle emotweni uyangena esigodlweni usune dust oyibuthe kwami egcekeni never ko dust ebuthwa la so nje odusty nje bangangithinti odusty please don't because I don't want to talk kodwa mangikhuluma ngizofundisa you engage me I'll teach you ngeke ngize mina ngilwe nomuntu I will teach and mangifundisa grasp something grasp ibambe le ethi sihlangene ngokulwela abantu sifana nabameli bakamoya kubantu ibambe leyo baba ayikho lento othi umuntu mazingalungi into zakhe bese uthi uwena ongenzanga ngendlela iskemu ke leso once umuntu wathi uwena ongenzanga ngendlela iskemu ngoba njengoba uza usushilo wathi uhamba nezinkinga vele inkinga ohamba nazo zizokudidisa mawuthi uyenza zikudidise zikwenzise ngendlela yazo uthi uyayibeka into enikuyona zifuna ukuyichamela zijude ngamanzi zenze ezinye zifaka inhlabathi kumele wena into enika umuntu ibe nepower mangabe umuntu ubona ukuthi akenzi ngendlela kumele wena ukwazi ukubona bese uyafona noma yena befona mngathende bese uyamthetha elalela awenzi ngendlela enza kanje ube nesikhathi sokuthi abantu abasizayo bazi abantu bamele bazi hlahlahlani kuba check kuhamba kahle kodwa hayi kunje namhlanje ngicela wenze kanje atshene uwe uthi njengoba ngikhuluma enza u1 no2 no3 ubalekelani ukuthi kusasa ungangathi lo muntu betha ngiphumeleli bese uthi uwena ongenzanga ngendlela uwena ummeli wakhe nje na angithi umelo wena yini pho manje ngenzanga ngendlela angithi wena kufuneka umlawule ukuthi akeze kanjani hayi kahleni madoda angakafuni ukuba specific kumuntu kwamanje ngisakhuluma under general kodwa if you push me alikho ifile enginalo mina alikho ngaze mina ngishingane hayi zonke inyanga inqwaba kodwa ezilala inyanga elala nezingane ezegodlweni ngayazi lento mina ngaze ngishiya inyanga eyishita amantombazane asuke ezofuna usizo if you push me to that I will reveal all those things bro reveal all those things you don't push me qazi lento mina okwamanje nje ngisahlonipha kodwa ifile I've got everything and mase ngiyokhuluma la mina today baba ngoye ukulwela abantu ilanga ekothiwa sengimele inyanga ngisamele abantu mangathiwa nje ngosihlalo weinyanga angisamele abantu lapho sengimele inyanga sengimele ngidefend inyanga ngoba sengimele zona sengusihlalo wazo phela yabona ekothiwa sengumngane nenyanga angisamele abantu sengivikela umngane wami ke manje ngishare wrong kufuna ngimphikele ngithi umngane abakayazi yonto ngithi hayi kufuna ngimphikele umngane wami kuthiwa inyanga idlwengulile kufuna ngithi mina hayi ayidlwengulanga ngoba umngane wami efokofa ngeke umngane nenyoni mina gwala ngifakela umngane nenyoni mina ngumngane nabantu engibamele kodwa nakhona futhi benge ngikwenze lo live kodwa ngikwenziswa ukuthi ngiyabona ukuthi khona abantu abadinga more information if futhi they persist I'll come again and talk more about this thing. Ikama kuphaka isibongo nzamba bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathetha uphaka udakwe yini ngikwale phoqaphoqimiza abafokazana kwathololoda ngebetshisa yithuluza ngihambe nalo ngifika ensimini uqaba uxakile kusazoshuba kusangezeka noma yini ngumafavuke njengedangabane ngunogwadobhadwa ikhulule kuvuka amakhanda indlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana ngathini mina bathini bona kunjani makunje wena onyanya ofokofo ngeke ngizwe ngempatha kugcwale kakufanele nangisikisi
Nangisikisi bafethu uhambo la kamoya aliyonto okudlala abantu they've got serious problems abantu kunabantu abahleli nokhambe emzini yabo elifaka imimese elifaka yonke into elifaka izithombe usuku nosuku kugovuzwa igama lomuntu kugovuzwa wenzelwe ubani lo muntu lento ewumkhuba wenzelwe inyanga sekumele mina ngizone naleyo nyanga futhi engiyenze leyo nto sekumele manje nami ngisuke ngithi mngani wami ake ngiyenze leyo nto mina ake ngiyenze leyo nto ngingedwa nje baba bhuqa ibiza abafokazana ngotholo lodwa likamentshise baba wathinta uBhaka udakwe yini awuyazi leyo nto le angifune support mina baba mina mangimela abantu angifune bangingane mayenze kahle inyanga ngiyayincoma mayibhedile futhi ngiyayincoma njengoba ngincoma nje ngithi beyiswekile ngijabule ukuthi ngiyabona izinyanga zamanono asafana nakuqala le izinyanga zakudala zayiqhula imithi zigcine seziyimithi kwayizona ezamanje izinyanga ziclean and ukuba clean baba kusondelene noNkulunkulu I like and I loved it kodwa if usuzongiprovoke uthiwe mina angithule kuze kuthiwe enzokwakho nathi senzokwethu nalona enzokwakhe futhi kuyaridalelwa thiwa akuyidalelwe fika udale nalona shayisa fika dale nalo afika dale ngoline wakhe never baba ayivumi kanjani futhi uma idalele kanti labantu makuthiwa mayidalela sibasizelani pho yini singavesani sibayeke abantu ke sibayeke ngoba phela masisiza abantu kufuna sife la befa khona abantu mina ayikho into engangijabulisa ukufa ngifela abantu ngoba ngothi mase ngiyavuka ngibe inkosi malanga ke baba ngibe inkosi malanga ngoba inkosi malanga yendlondlo mina mase ngifile baba ngoba ile ndlondlo mangifa mina uyangweza ngoba inkosi malanga yendlondlo yilapho abantu ngobe ngibasiza khona kofuneka bahlale bezedamini lami bezongena khona bengezovinjwa umuntu lela dami liyosebenza noma sengifile mina leya dami ngoba mangifa ispirit sami namandla ami nomdlondlo bami boqhubeka beyohlala kuleya dami esiyakulona mhla ka14 ngohlala lapho mina and umuntu uyothi befika ezela uyophume nesibindi uyophume nomnqoba sengifile mawuthi uyangibulala mina ngeke ngibulawe impatha futhi kodwa makuthiwa ngiyafa ngiyohlala lapha labantu ngoba siza ngaphela koduma izulu ngawo nedambe la mina noma sengifile ngiyosebenza bofike bageze kulona bageze sigiphakathi spirit sami khuselwe yidlozi elikhulu lamanzi yes ugobela wami uNkulunkulu yangisho yeah sasa balwela abantu mina kakhulu futhi ayikancane wena nyanyayo mfethu lalela baba fuck off nje usigujana wayiwena fuck off usigujana akufanele unyanya bengabe usho abafuna omakhandakanda abafethu ake bangithinte nje kuyaphuthuma ukuze wonke umuntu akwazi ukuthola abawufunayo all over inumber 0798130260 funeni ngimkhoriyele lana nikhona mase ngiyanichazela ukhumbule mawuthola umakhandakanda awuthengi product as umakhandakanda abahlala bethi ngiphuze isopes phela naka nje amanzi isopes le isopes yes ngiyayiphuza kodwa inezikhathi zayo kodwa amanzi lawo ngathi nje mangasazi uzothini uthi idleni inkosi yethu ngidleni apha ngabheka abangithanda kholutho la nanka papa yini bafethu ngiyanithanda uNkulunkulu anikhusele ningawalahla amadlozeni kumnyama kubovu izilwane ezinhlupha emzini yenu sizozikhipha bese kuba idlozi lakho eliphethe la nayinto engiyifunayo ngifuna idlozi lakho liphathe ikhaya lakho liphathe wena idlozi lakho likuphathele emabhizinisini likuphathele emsebenzini kodwa sonke submit uNkulunkulu papa yini bafethu ngiyanithanda hule and I'm prepared to die for you mina I will always represent you papa yini